amen. Tugashokiria ritwa mwirinya Mungu baba nkatho. Itwitete bwega. Wangeru okutharimo. Urerwa Frinda wa James. Wine Sifa. Wine Sifa. You should sing. Thank you very much, Jemu Frida. Iboraidiri Mama Brayo. Iboraidiri Merudol. I can see your message. Beatrice Wabosco. Hallelujah. Yes, hallelujah. MC Tesh. Barikiwa sana. Florence Jerry. Baraka kwako. Nancy Ogoga, what a blessed evening watching live. The mighty name of God is forever glorified. MC Tesh aluga mchungaji ungetuambie tukuje kesha. Lelea karara tukabera. MC Tesh is one of us. Na ni akuona ya keki kama bari yetu bakeja kesha. Yes. Thank you very much. Meriti Kevin Ogoga, glory to Jesus. It's such a powerful show. We miss you here, Meriti Kevin. We miss you here. Wambui wa Elephant Dental. Thank you very much. You are watching Ogoga, hallelujah. Meriti Kevin, Halba Hotel, well represented. Mwiri you are Charity. Munene wetu eku. Munene wetu is watching. That's awesome. Our senior. Yes. Awesome. How can be very beautiful and blessed voices keep pressing on. My sisters and brothers, this is from Joy Mukambi. Yeah, thank you, Joy. Yes. What a wonderful, glory. I'm waiting and keep the fire together with Patrick Pastella. Thank you very much. Technician ura. Technician wetu. Thank you, Vini. Thank you. Asante sana. Muredi wama all the way from Mirigone Igembe Maua. Reporter wetu wa nguvu. Thank you. Thank you. Muredi wabana ate akuga. Gako Muredi nabanya kikoso. hapo sasa. Menya muredi wabanya oimuini. Mono. Na chakirarire. Ali nyesha kanisa. Nyesha kigoso. Nyesha kigoso mwithirite. Thank you. Yes. Bishop Pauline Tombra. Oju. Mami wetu. Imami wetu. Mumenyere itu. Pauline Tombra. Mami wetu. Nakethie Bishop Tombura muno. Yes. Yes. Bishop Tombura imwije. No mwije. Muchoro kwa. Muciari oko kiro. Tucemana ngai amantu na jaja endi ngai. Baba wetu. Yes. Pauline Tombra, mami wetu. Thank you very much, Mama. You're watching. Thank you, Mom. Yes. Natuna maguta. Ona ndombe were au gwetegereka kuna tukuona tukwanjira bwega uri gwi baba tukwanjira bogo tegorulire ha. See you. Thank you. Yeah. Yes. Daniel Barasa Obuga watching Andy Mwisho. Thank you very much, Barasa. May the Lord bless you. Obuga sasa do ina bamba. Hallelujah. Ito ina bamba. Eje niona nio merudola rete. Thank you. Bwega sana. Gaya Gosho, amen. Alex Mutedia. Alex Mutedia. Aleki is watching. Aleki. Yes. Good. Aleki is watching. Njambere eto na area. Itamugindo ni sana. We give God all the glory. No tomato no? Yeah. Ijare ora ona nyomba ni kuona na nto bakone thonginde bakorwa ku musingi yo nyomba gwikinyete. Na ndi yote ona kwa. Lakini ndio atoma tukoonwa. Thank you. Mbwega. Thank you. Auto tete angine aliko. Thaiji thaithano na ndeke 10 andi tutigende ke ingi mirongo nturia cia kugoca mwathani au na ndi gutiruya na gutikioe ikugwatana na mbuto ira nkwirire yeguru na kugoca Jehova na Friday wingi Karolinga arenda ari taka Frida wanjemu ni Karolinga Friday wingi. Thank you. Thank you very much kwa kagita gakango bakudura kigwatogeni Brenda Gaki ombe kudura gitutongere ki worship. Brenda Gaki is here. She is the youngest, in fact. Youngest. She is the youngest. Na ademuri adioji. Hallelujah. Adioji. Hallelujah. She is the youngest. She is the youngest. And not yet. Ojo. Bind. Baba ngibodi bangori. Kora ndi baba ngibodi kwanda ndatigorene. Baba ngibonde tigana abo.
Na de concentration area. Concentration area aja nala nyuma. Nyande ntoere tethuki. Yes. Thank you very much. Yes. Hallelujah. Amen. Asante Yesu. Tumekuja mara nyingine tukuabudu. Tumekuja mara nyingine tulitukuze jina lako. Usiku wa leo mfalme mwema. Umekuwa Mungu wa baraka, umekuwa mtakatifu. Umekuwa Mungu mwema, mfalme wa rehema zote. Tunakuinua na tunalitukuza jina lako mfalme mwema. Pokea sifa zetu, pokea maabudu yetu usiku wa leo. You holy God, you are exalted above everything. You are lifted above everything. You holy Yeshua, who reigns forever in heaven. We worship you. We give you glory. Tunasema Elohim, God of the universe. There is no contest of who you are. Let every knee bow before you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Whoa. Elohim, God of the universe, no contest of who you are. Let every knee bow
and the one to come. You are exalted. You will be there. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Great and mighty are you, Jesus. Glory to the Lamb of God. Glory to the one who sits at the right hand of the Father. Thank you, Jesus.
God. We worship you, Yahweh. You are highly lifted up, the lily of the valley, our shield and our buckler. We give you worship. We give you honor. We give you glory. We adore you. In Jesus' name we worship. Everybody say amen. Everybody say amen once more. Appreciate the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mwaithirio mwega wa Meru TV tuitite na mbere bwega kabisa tukira mwathani bwega ni tuba kwithurega katikati getu na nguruki gutuma nkoro ciabara chindrite chena mite chuba kwithura ichigiukira kagita jagaka. We give God all the glory and all the adoration. Tutita break muthikirio mwega ni tukona we have only 25 minutes remaining na konkomba kwithura ngikaribisha Mrs. Zoka nikienda kwamba kwithira agitutongeria na 2 praises, 3 praises, and after that tukomba kwithira tukirekeria, and the name of the Lord will be glorified. Hallelujah. Because atudite twiri karikairia ndingena ko introduce ore utongerete gikundi giki kia worship team. No kedie Mwaithirio mwega wa Meru TV. Yeah, welcome. Yeah. Hallelujah. Amen. Ingo kedie Mwaithirio mwega wa Meru TV na Theri FM. Marieto beta wa Juliet. Kake kana gaka. Thank God for this far. Naito kugaibwega nonto kwa muntu onthe uria tuthikirite ugorogwa narua na aria onthe ugututega uri mwathani aete na mbere gukutharima na gukuingiria mobatu jaku. And I really welcome you all kinya on Sunday kanisa yetu ojora bwirirwe ya wa Mam Global Methodist ala mwiteria cha the Gardens. And this is a lovely team. We love you so much. Welcome and welcome once again. Continue to be a blessing and continue to be blessed. Thank you so much. Amen. Amen. Hallelujah. I am your host, Gloria Mwirigi, Kanaka Mwadani, but I am their mother. No, you kike get on my miete. Thank you very much. I give God all the glory for everything. Kagitaga kandi ngenda kugwata Mrs. Zoko geni nikenda kwamba kwithirwa agitutongeria na kigosho. Shangwe na vigelengele kwa Yesu. Hallelujah. Shangwe na vigelengele kwa Yesu. Hallelujah. Shangwe na vigelengele kwa Yesu. Shangwe na vigelengele kwa Yesu. Tunakutukuza. Hallelujah, tunakutukuza. Amen. Tunakutukuza. Hallelujah, tunakutukuza. Amina, amina.
Tukauga usi Friday wengi. Toto geu. Tukauga Friday wengi. Tuya tuleta nchabe tunyero ya. Kama uleta nchabe tuyewa mpara. Oyu ya roho yake. Thank you very much for the advice. Yes. Wewe timu iko hapa. Oleta chabe. Oyu ya roho yake. Thank you very much. Oh, tutongeretie tawa Mrs. Charo. Watu tukare tupo next Friday. Tukela tuena kegwa showa kaire. Obwega. Lakini mbele yao kirosh. Ibwega to introduce acheni baba kinanda. Yes. Udugende. Ndamba kodro ora muijete wo muije. Ari mumenye. Thank you very much. Ajojo muretherio mwega wa Mero TV. Tuina Charo. Noe muchedi wa kinanda. No konora kuringaringithie kiss you to the glory of the name of the Lord. Yes. Na mwanene nawe atu babeta brothers. Nawe etawa Aleki. Yani bagwane ne odene nyatabia. Guru sio tonga. Sindio. Antu bai badharimi. Ibadharimi. Na ngai yongere kitharimo. Amen. Na something interesting about this keyboardist. Tibeta keyboardist. These are worshippers. Ima ni adadaia. Na batigitaragia. Ni adadaia. Okuigwa. Ndikuigwa na nkona. Na concentration yao ile au rwembone. Teu. Yako mtu osetho au ageteka nange na akiri kaura na akiri kaura yani mbambire nije itujere na amire kugare ndo otiochi nije tujere aringira report teme ati sire to teko yete kwiranira umanya bwana naro ntuko yakogoca ndio tushiri naro tugwathanite na mboto yegoro na tuge nara gote kugura ka kugura nani mantu akoyo na koja na itwarikia kigoco timantu tata turia arabu kintu kingi muntu oyu tujene muno Charo tunajuana. Charo no mobara basetha kimbudi na bagaita sandaka. Kanisa ni nyingi antu bakamera na bakimbudi batita sandaka. Lakini uyu anatoa. Thank you very much. Na tokere keria tutiorirwa ni antu betu para botu matundra tore onea. Yes. That is Aleki. Anko. Ari kamerene. No okureta abichi kario chikabekanwa. Oro kobichanagia. Are ndere mwanyuma buru. Oro kungana ya kati yeje keja ja na yeye keja. Ndo kako bichani owono mwenkombe nyoni kumete gyaki. Na ruge na atore ikati yeje keja. Aka close-up na hii ingi. Tiga na aka tuka kemeru. Ingito. Ingito cha kamera. Thank you very much. Kati na shot. Umweke ja ujo. Yes. Oro ko bichani ya mantu jau. Etawa Ramsey. Thank you very much Ramsey. You've done a very great work. Na nonto kwa antabatona Ramsey. Yes. Obu kugwa rietwa. Kinyo dio na tabia. No. Ndake unenje atuge uma. Etawa Ram. Mweta Ramu. Ani mweta Ramsey atega ikumie. Tamome ga ikumie no mono. Ramsey Muredi, thank you very much. We salute you. Thank you for the good work. May the Lord bless you. Amen. Tukire kairi ya kiroria. Nige no tulombithia maromba jaraja gatuma kinya urore ithiritie utukugwa mwega amukira wori wawe urore ithiritie na bibi kuna mantu ithirita ikurukira jamu mwathani amwewetho ima into the Kristo tu matugire gorore kwena ma ni thara kuga mabata jetu. Yes ntumirere mwere kana ntumire guo gwete uri orienda kika orienda ka kaba kigikono antu athija tha kuringire mwere. Yes ibwega katu sokere murungu katho na ntoboka kita kau na tusoke tumwire ojuri ya tomuromba gukurukira ndwimbo baba yetu na Yesu Kristo ithe wa mwathani wetu Yesu Kristo utatu mutheru murungu ithe mutani na kirundu mutheru tukunyia mbere ya thibo waku na tujuri nkatho nyingi muno nontu gwa mwathani murungu baba iguo tumbithia kutha tukiguthengera ruiga rwaku runene antu aria athungukite muno tunyiete murungu baba na kugwa makurune jaku utukubo na arua tukamenyana na mwathani murungu baba kinya kwithira tukirunga manya na gukugoca ni makawitikiiritie ojera tukurombere rutha na gwitikiria otwitikirie tukiambiria nikio mwathani murungu wetu tukuromba na ndi tugicokagia nkatho na tubakire kiro gitiega katika tene getu murungu baba ndomba ciaku
cigugutungataga mwathani Murungu Baba na njira gukwinira na gukuromba na gukuthathaiya ndikubatharima bonthe family rero nthe akirisha ntwaje mwathani Murungu mwega ndaromba Baba ugategeire o family ne batari ayo mwathani Murungu mutura moyo ibwega no tundu twendete ibwega no tundu tubangagira mantu ja mega ntukwena ruo Baba ngai wa nchuri twambire kuthathaiya twagukaribisha na ukweja mwathani Murungu Baba tokurugira bya kuria biria wendete bya gugukumia na gukwinira na no ntukaraga kigoco gia antu baku Murungu wakeho itugwitikia uria muna batwikagita gaka kwi muntu tuthikiritie kamemene kurungi ututegerete TV-ine kurungi ututhingatirite thimune na Baba pothe mwathani Murungu Baba bakugwatana na njuri iguru gugukumia na kinya gukuthathaiya tukububwa na arua ndabendera itharimo biao ndaromba itharimo biaku ndaromba Murungu wakirikaniro gintu kira kionthe bakwiririria bakombe gukiona semania na mabata jao mwetu mwathani Murungu Baba uria uri gikarone giki gukurukira thimu gukurukira TV gukurukira radio rietonera ku mwathani Murungu wa Kenya na Kenya no twetikirie mwathani Murungu Baba ugetikire kigongona kitwari tukububwa na arua gya gukwina na gya gukuthathaiya Murungu wetu twaromba no ntubwathinjiri baku mwathani Murungu Baba bara ukiritie Murungu wa Kenya na Kenya bara mwathani Murungu Baba ukiritie twaromba ukaba kuneka na tharike mutanagu Jesu Kristo tukurika na Bishop Ntombura ari umana family yewe o amona na utungata bura gutungatagira mwathani Murungu Baba kamukuneka na tharike mutanagu Jesu Kristo Baba ibwega no ntubwa gloria ore mbete kuthira kitutongire kire mubango juju mukaria umana family ono utungata ne boya mwathani Murungu wetu muntu wonde ore aja antu bonde bara bari Murungu Baba ngi wanchuri ndomba ciaku ira mwathani Murungu Baba kagita kasio kurukira magita ja marito bakemenago na kuandiro mantu ja maingi na kuonerwa na kuthio mantu ja maingi Baba njoka rongame na ndomba ciaku bakunekera tharike mutanagu Jesu Kristo twaromba no twa 10 Media Group Meru TV na Thiri FM Murungu munene atongere baraba tutongagiria aritingugirwa bari tango giguko abara baitana na machini bara baitana computer kinya gweta oro awethera karitie ngitini ome Murungu wa Kenya na Kenya kinya gweta kire mutongeria chairman Murungu wetu Proaburi na director mwathani Murungu Baba bange ponde CEO wetu mwathani Murungu Baba HR nyamone na manager na Baba bange ponde na kinya department of ponde Murungu Baba ndabe kanjarane ciaku no ntoboyega bwa Murungu wa Kenya na Kenya tukutharima atonge antu barabonde batweja biashara mwathani Murungu Baba Meru TV na Thiri FM rietonere akungai wetu twaromba no ntubande guruji yetu ya Kenya Murungu akirikaniro ka mitharime njoka ebie gwiteka kwatharike njoka rungame giuta tena orombi bwa miguanano njoka rungame giuta tena orombi bwa saitani njoka rungame giuta tena igongona bire bionde bitiagirite twaunanga igongona bionde na kurungika kigongona kiatharike mutanagu Jesu Kristo njorungame giuta tena moritani jorongo Murungu mutura moyo antu baku bakarungame na kigo gyaku mwathani Murungu Baba baraba kuunjege barinde ne kirundura uma Murungu mutura moyo turiumaja na nditwanite gwetu ngai tukarie tutongerie mwathani Murungu wetu tugatumira minsi mwanya gukinyanja cietu na no ntu mwathani Murungu Baba no twendete na no tubangagira mantu ja mega gatubangire gukinyanja cietu bwega torombokaria bwaku na gukunikirwo na tharike mutanagu Jesu Kristo na irie tunerera mutanagu Jesu Kristo Baba twaromba na kinya gwitike twinde tuge amen amen tujuke microphone yuko kwamba kwa kwenda mraidirio mwego raidirite na nakwenda kuono kogoro bwana aru kukira worship and praise nikenda mutongeria tero mbare wonokyo nikenda getu. Thank you bwega Bishop, with your permission tuga kiri muntu ro tutegerete aria no tugiki kigongwano yakira tuita kaniseni ukaja kwithirwo kuringithwa no ringenda kwithirwo kenda gwitikira Jesu ntukwena arua uringenda kuonoka uringenda kwebera njirene iria nthuku na uthikata mwathani Murungu kwenda wete na romba rire nyume kwa uri aria uga igwo mwathani ndikuja kirigwe ndikirere mari yakwa angura rietora yakwa yukunero ria muyi andika yukunero yakwa rietora yakwa yukunero mwayo Kenya na Kenya nagwe nkoma ndi ukurega kuma narua na ndikuonoka rietonera Jesu Kristo ndaromba na kuonoka amen. Baba rietonera Jesu Kristo mwathani Murungu Baba goturaga moyo bwega no ntuba muntu ujo arikena gugwitikia twaromba nyakirurwa ku mutheru ikamukaragie ukaria bwaraika baku bugetaga buri kiriwe tokunanga nyonta cia mantu jaja tiagirite jonthe Murungu Baba saitani thingathagia antu nyonta cia mantu ja maito guciunanga toko mwathora na ndiongerete agirite Murungu mwega toko murita kire environment irete kwendaga mwathani Murungu wetu twaromba ukaria bwaku gutorone bwawe na muthia Murungu Baba akombe kuga uthamaki kwa tene na tene na irietonera ku ngai twaromba mona gwitikia amen amen.
Okay bwega. Omba kuthana tutegerete au akire Meru TV na Thiri FM. Na mbeu yandiki ndigoro ni okaringa. Uthire ugitwira ugitwikiuga no kwenda kuja kigoco. Ukere so bwega gukaraga. Meru TV turano nto bwaku. Friday cionthe. Friday kinyokinya rikanagia mucore. Yes, no mwire tuli haja no nto bwaku guthathia mwathani Murungu. Meru TV tuli musingi na jogo Kristo na aja gikigoco tuthathagia ndene ya uma na kirundu. Thank you. Bishop. Thank you very much. Yes. Bwega sana Patrick Costera, bwega sana muraithirio mwe. Bwega sana muraithirio mwe kwa Meru TV, ndio tukambita Gloria Mwirigi, ithira wina utukufu mwega.